saat. Abang, boleh tak tolong kita jawabkan yang ini soalan kan sangat senang. Okey. Dalam 20 saat sebutkan 10 brand kereta. Brand kereta. Proton, Mitsubishi, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Toyota, Nissan. Lagi 3. Tengok semua sini. Mitsubishi. Sudah. Mitsubishi sudah. Sudah. Lagi Pro 2. Pro 2 belum? Pro sudah ke? Belum. Pro 2. And then another one is Volkswagen. Okay. Thank you. Kita bagi satu gift Okay. Thank you. Bang, you tahu saya siapa? Betul. Sebab saya belum famous. Boleh follow saya lah. Who are you? Boleh. Okay. Sengli, nanti you punya video post sini lah. Thank you. Cari ala ganti kereta, cari Sengli.